njengamanje ukhona umvangeli lapha ngwami umvangeli wenkosi asikubingelele sikwamukele namhlanje kuseni siyazi ukuthi inkulu indaba lapha eThulubuke mhla ka24 ngiyabingelela kubo bonke abalaleli bomsakazo wethu Empilo Rise kuba intokozo kumina ukuthi ke ngithole ithuba nathi sibusekile uNkulunkulu sibusisile ngalo msakazo siyakwazi ukuthi ngesikhathi esisodwa sitshela abantu abaningi ukuthi wenzekani umsebenzi oqhubekayo njengemsebenzi yokufanele iqhubeke emakhaya ethu lapha sizalwa khona ngoba uNkulunkulu uyaphila ushembe uyaphila lapha eThulubuke kuzobe kunomcimbi wokwemukela umkhokheli kuzobe kubusa kakhulu abasihambele bazobe ngentololwane abalizulu basazi ke abasiza njalo kuzobe kuvunywa ngentololwane ngakho ke siyacela nobani nethuba kayaze nje noma ngabe uyiNazaretha noma ngaba usilo Nazaretha ukubuke nje ukuthi umuntu uNkulunkulu wayitha kaphathwe kanjani empeleni sizobe sinomcimbi ke lapha kumwela umkhokheli kuzobe kunamathempeli amaningi aphelele eThulubuke siyacelwa sonke lo lethuba nje afike mhla uyabona nje kuzoqala ngesabatha mhla 23 kuzongena inkonzo koze kusisi amehlo ebhekile silindele ukwemukela izihambeli zethu kuzobe kunjalo ke bantwana benkosi ngibonge kakhulu nangenkonzo eyazi kuhle wemsakazi ukuthi sikholwe ukuthi uNkulunkulu eqaleni wabeka abantu njengoba unyazi lukhona nengasikhathi ushembe ukhona wayibeke abantu abaziwayo kwabeka indoda uAbraham emhlabeni bahlala naye abantu yayingasonto nokusonto yayikhuluma nje uNkulunkulu bahlala naye emhlabeni yaze le ndoda yahamba emhlabeni uma yefa umuntu othile igama lakhe okwakudivasi wabona efuna ukuya kuNkulunkulu ubona ukuthi izofika kanjani uNkulunkulu wathi hayi uNkulunkulu awazi ukufika manje ungakadluli kuAbraham uAbraham besahlala naye kumhlabeni kuyindoda nje ehluphekelayo ingabathola abantwana yaze yathi ngokuthandana nentombazane eyayifike ethathwe umkayo wathi ayizosebenza kwakhe wayesethi ayingene kuyo ukuze ubonakala ukuthi umuntu ngempela wazala indoda kwakuthiwa uIshmael kodwa inkinga isimanga lapha maye sehambile emhlabeni usevela ukuthi hayi uNkulunkulu diva kufanele ehlule kuyena ukuthi wabona uLazarus ehlezi esifubeni saAbraham yayibona lento ukuthi uNkulunkulu udlala nje umlabalaba ngesiqondo ushembe ukhona phakathi kwabantu abanye baze bembone bebuye sebengasekho emhlabeni bethi bayacela ukwenzelwa impilo ekhaya ushemba akavumi lutho uthi ushembe yona le ndoda athi hlala ephakameni siyayazi ushembe cha kanti ngalena sekuhlukile uAbraham washintshela ke uDivas wamazi wayesethi uyacela ukuhlala esifubeni uyacela ukuthi athumele uLazarus ngoba wayehlupheka yena wayebusa ukuthi manje ngaze hlala esifubeni sikaAbraham yena esekuzimini kangaka kwenzeka kanjani kuthiwa impilo yakale ayifani yanga babe khona abayimemezela impilo ukuthi impilo yangalena ihlukile kweyangapha manje kufanele silandele indlela eqondile ukuze sixhumane naye ingakho sinemisebenzi nje esigcinayo yasesontweni njengomwele umkhokheli umwele bonke abagcotshwa ebese laba abantu bebasesimeni sokuthi basisize ngokomoya nomkhokheli wethu ke siyabemukela lapha sobe siqinisekisa ukuthi ungumkhokheli wonyazi ngiyabonga ngifuna ungena kuyo le mvangelo ethintayo ukuthi umgcotshwa wamukela mase kusiphi isigaba noma kuphoqelekile ukuthi onke amathempeli akwenza ukuthi ngokuhamba kwesikhathi amamukele umgcotshwa suke beke phambi kwabo njengomkhokheli okanye umfundisi okanye umvangeli okanye umshumayeli ngiyayithanda lena oyibuzayo ngoba empeleni inkonzo yamaNazaretha eyinkonzo yokuphilisa imndeni akungakhathali ukuthi ngowaliphi ibandla ushembe izinto azenzayo ukwenza ukuthi uma ngabe ukhula khona ngisho uyabona ake ngifanekise nje ngasekhaya ekhaya
lithi iBhayibheli uJafete wahamba wayolwiphi angiyikhohlwa lento ukuthi abantu beqikelele ngoba bazo walolwa impi bathi abafowabo babemxoshile ngoba bazi ukuthi wazalwa intombi ubaba wakhe kodwa manje uyiqhawe base bethi ungasinqobela lempi esesibhekene nayo sokubeka ube umholweni uthema esebevumelela abafowabo wayesewayempini uNkulunkulu wamnikeza amandla omnqoba ngiyithanda lo ndaba yokuthi uNkulunkulu uma usewubhene enzima uyakupha amandla kodinga ukuthi akupha amandla omnqoba nanamhla ekhaya lakho unenkinga uthi uyahlanganisa izinto abayihlangani nathi ebuhlungu izinto abayihlangani uma ngabe wena ongayibekanga zalandelana uma uyiphambanisa ngabomu uthi ke ukuyovela kimi kuqala ngiyonikela ngakho kuwo uJafete wayenengane yentombazana kuyiyodwa kuphela kwayo yathi mayiqhamuka kuye intombazana esekhaya wabona ukuthi awu bese novalo phela uNkulunkulu konje ngemnikeli yaqhamuka ingane yakhe ijabulela ngoba isizwini indaba zokuthi unqobe empi yathi mayimhaga wakhala wadabuka kakhulu wathi yathi ingane baba ukhalelani yini manje kwezenjani ngijabula mina uthi mntanami ngiyadabuka ngoba wena kuphela kwakho kodwa manje senginikele ngawe uNkulunkulu angikwazi ukushintsha akafananga nale ndoda engikhuluma uAbraham yathatha ingane yayibeka phezulu ngoba yathi uNkulunkulu ufuna umhlatshelo wendodana yakhe wakuphela kwayibeka phezulu kwelobhoza kwase kuthi ingane yayishabuza athi baba ngiyayibona inkuni yakubona bonke kodwa izinyana ngibone embozo kanti ingane wayizonikela ngayo noJafete waba naleso simo ukuthi kuba wayesenikele uNkulunkulu uthi ke uma ngabe kufika lesi simo ukuthi akabhekane naso uthi uJafete ithi ingane imphendule uJafete ngokukhathazeka kwakhe kuba wayesefuna ukubona uNkulunkulu ngoba ngasezokhipha lokunikela ithi ingane ngiyacela baba unginikeze isikhathi esingangenyanga yodwa ngisinele uNtombi bami ebese sengihamba ke emhlabeni ukuze ngingashiya abafowethu nesinyama phakathi kwekhaya ngoba khona izinto intombazana mayikhula egcekeni fanele ikhuliswe noma kanjani ngishabe isiko lakho lithini kodwa ngomZulu nje uma kuzokhula intombazana egcekeni fanele ikhuliswe ngalokho ukuthi amantombazana ahambe yogeza emfuneni ngehloso ukuthi ukhishwe isinyama ekhaya ufana nokuthi kwenziwe uyibona imizi iya ngokwehla iphela uthola ukuthi umkhulu wekhaya ihlambo lakhe ake alizwanga manje ke nakhona kunesinyama esihlala egcekeni mhlasimbe umuntu uthi uyabeka imali ephakethini ukuhamba igundane leyithathe uqhamukele yanto iphele kuhamba baba wala ekhaya beze bebebaningi abantu izinto ezenziwa ngobaba mkhulu ziyinkinga emakhaya manje khona neziqhubeka ezenziwa zithi ziyaqhubeka uma ke ekhaya kukhona ekhaya fanele kube nemsebenzi